Decenije uspešnog, profesionalnog i predanog rada u prodaji i servisiranju japanskih vozila marke Isuzu na tržištu Srbije, kompaniju Trio Motors iz Novog Sada učinile su jednom od 10 najznačajnijih preduzeća sa ovih prostora, kojima je japanska vlada nedavno ukazala čast i pozvala ih na proslavu jednog od japanskih najvećih praznika, a to je rođendan njihovog cara. Po prvi put ove godine možemo sa ponosom da kažemo da je Trio Motors ušao u takozvani pool prijatelja koje promoviše japanska ambasada. Ovo su, da kažem, povod konkretno za ovakvu manifestaciju jeste 84. rođendan japanskog cara, koji se dešava baš tako pred kraj godine i onda je to povezano obično u decembru da se radi proslav u celom svetu. Generalno, sama japanska ambasada služi naravno interesima i japanske privrede, tako da je ovde, pored naravno nas, predstavnici ili direktnih japanskih investicija, u Srbiji recimo poznati JTI, znači Japan Tobacco International, Yazaki i slično, ili poput nas, znači firmi koje zastupaju japanske brendove, znači su Isuzu pa nadalje. Moramo da kažemo da Japanci, nacija koja drži do integriteta, provera, znači nije bilo teško ući, ne može bilo ko, ali onog momenta, da kažem, kada prođete njihove sve provere i smatraju da ste firma od poverenja i firma iza koje oni mogu da stanu sa punim pravom, evo tog momenta se vi priključujete tom, da kažem, slobodno elitnom društvu i ovo je jedna od manifestacija gde možemo da promovišemo i prema nekim trećim licima naše operacije. Na krilima jednog popriličnog optimizma koji se ogleda u broju prodatih primeraka. Naravno, planiramo samo više i više prodatih. Mislim da ćemo ovo godine završiti sa čak 50-ak prodatih Isuzu D-Maxova. Protekla nedelja je bila veoma interesantna, pogotovo poljoprivredni sektor je bio veoma agilan, znači kako bih rekao, prvo smo čuli vesti da poljoprivredna godina nije bila toliko dobra, naša prodaja decembarska to malo opovrgava, tako da bih se samo poželeo da to bude samo što bolje i bolje. Bacimo malo više akcenti na kamione u 2018. godini, s pick-upovima nastavljamo, znači kao našim bestsellerom u ponudi, ali kažem sad će fokus biti malo više i na kamionskom sektoru, po čemu je Isuzu poznat, ali kažem to će biti neki poseban fokus u 2018.